Tala Fou o Tala mai Ausetalia Radio Samoa. O ripatele sole lapata mai o saina ia Ausetalia, whatatau rea sia singa whai pule mai Ausetalia le o malangatu i Taiwan, ma o whailoa i lau whasara lau mai saina, o lea ngā yoinga, o lea atoe whaalea ngā i le tau mawhainga sa whaia, e whaale reira so otanga Beijing ma Canberra. Tele whaitionga nā ngā i Paramio Anthony Albanese, i le mata upu lea, ma le le whailoa iai o sana te te, pe ona whaadea ntustu singa le Global Times. O le au malanga o whaipule to ono, e au fiaile sa ave mapasui Paramia, Barnaby Joyce, o lo iai nei Taiwan, le mau tutu waile whina wa saina, o se vaenga leo lo nā tunu. O isi whaipule au fiai Meryl Swanson, ma Libby Coker, ma le Labour, Scott Bokos, ma Terry Young, ma le National, ma le sui le Liberal o Gavin Pearce. O se teimi wasola sa whaiei se whamtalanga le Paramia, o le malanga le nei, e le uni pisi nisi le malo. O whautuina nei le kulupu o lo mata i tuina le tau o paasese i waalele mo whainga malanga i te tonu lava o Ausetalia, company waalele ma whaelo ia i maasino lo anga i mai, o le a mata i tu wai tau o lato o nanga, a meise wa yeise di potipo waadia e mai, wailo ai wa matua i siri atu le tau wa yei nei paasese i waalele, na ilo le teimi aile i o mai le wha mai. O le ripoti whatu a whamatu mai ele ACCC, le la tau te mata i tuina mata upu whapenei, wailo ai e luas fulfitu pasene, wa mau o lunga ai le si itanga o pasese, a mata mai a o ke topo le tau sangare nei, whaatusa ia o ke topo le lua a fese furuiva. O le Qantas, Virgin Australia ma le Rex, wa toe whaetitia umala o whai o la tau whainga malanga, ma o le isi lea mafua anga o ta ua wanga ia i lunga le tau o pasese. I le ripoti i pasese ese sa au foina e company vaalele wailo ai o Economy Affairs le ua o pito sidi ai si tanga e maiso le i titi o le au whai o whainga malanga a e tele le mana onga mai tangata e fia malanga. Ta ua fo i le ripoti o lo fuafua uma company vaalele nei e tolu e mauani polo fiti te tele i le tausanga whaare tupe le wha mai a ia unio le tausanga fau. O whaamaunia wa iei leisi talabo ua mariu mai le ngasa me Ninja Coco, ina ua atoa ai le toa tolu o tangata ua maririu le whaamai New South Wales i le nei tausanga. O le whaaringa mai le mtanga luenga le soifua malalo ina le vaso nei, ua whaamautu ai le tu langa, a ele le vatu nei o na whautua ina mai e sui o le soifua malalo ina, le ACT tangata ia i le whaaringa musika, Split Milk Music Festival ia whaia siaki o na sa ripotia le iei o se tasi sa awhia i le ngase i le konseti. Wha o atu wha mai senga mtanga luenga i le ainga o le talavo wa awhia, ai le teminei mai lama le amatanga o le tausanga e to o lua suriwa i la tau na awhia le wha mai le nei, ma o le meninja kokul e whai lava si o ngonga o na awhianga pe a whaia le tong fitia. O i la tau e o pito a awhia vave o tamaiti i lalo ta i lima tausanga, mai la tau i le vārsafuru lima, a nga i le luasu lima tau sanga le mātutua. Vai mai olo o whaia nei tong fitinga vave mo le whaasau ino le soifua, o se tangata na pa uane mai se la au i se pakai Hurston i Brisbane, ma olo i se tūlanga tingaina. O le Royal Brisbane Hospital, lo tong fitia ai, pe ona wha maunia mai le vaenga al tawale le wharama i Queenslandi, e le o wha eloina mai le matua o le tangata lo o awhia, pa o le tūlanga o lo o mautinoa e tingaina. O lo iai fu ila marvaenga o leo lo whatino ina le suenga, ma lo whatari ai se tala la tamai o le nei fu i whala me lave. Ma le tala muli se tamaita i mai sini na ia mau o le whaitau miliona o tupe ma le National Australian Bank po le NAB o le a wha manatu neila na kewisi masi le wharapuipui a o tari ai le tuina mai o lona whaasalanga atoa i le tausanga fau. O Helen Mary Rosamond na aveina ne leo i le so ina ua malo le tarosanga le Crown e tu ina lo o ye le wharapuipui e tari ai le lawina o lona whaasalanga. E whasa furufitu tausanga o le atama e tai u whaamaonia e le vasenga o whaatonu u whaamsinonga lo na sotu la fono i le masina o Novema i le mata upo e au fiai morianga e iwa sa furu o le tau whaasase ma le whaatino o nisi o suwinga whaasotu la fono i invoices mai lana company le Human Group a nga i le wharetupe ma maua i ana tupe. O le mata upu sa au fiai ma leisi fo i tamaita i o lo turi nei fo i lona whaasaranga i le wharepuipui ma o le asono la mate o tausanga fou ua fuafua e lawinai le unga o Mary i le whamsinonga.